ойноп кеткиле, көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Таза чертип комузду, шаңды кошуп добушту, күлкү менен ыр менен көтөрөлү көңүлдү. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп ойноп кеткиле, көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Тойго келгиле, оюн зоокко кошулуп ойноп кеткиле, көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Жалпы жұрт, жақшылап тыңшап сөзімді, тойды баштайт жарчылар, ойыншылар, ырчылар, ұраны дүйне жаңыртқан, ұлыты қылым қарытқан, қадырлап бірін қуантқан, қада салтын улантқан, амандашқан туғандар, ашығып келіп тұрғандар, есендешкен туғандар, еңсешіп келіп тұрғандар. Андықтан бүгінгі той иелеріне құттықтап, тағырақ айтқанда Азамеке өсменен Санавар жеңемізді құттықтап, тамақтары майлы, чаңқап кетсең чайлы, орындықтары жайлы, персоналдары шатты, тамағы татты, içine ыйман толған, қачан келсең клиент менен мыйман толған. Тағырақ айтқанда Красноярскийде мен деген тойханалардың бірі Засибир тойханасында өтіп жатқан. Тағырақ айтқанда Бақыт менен Нұрсұлуының махаббат майрамына ақ некелі үйлер үлпет тойына қош келіңіздер! Бұйыры баса тұз насип, келмек білек біз басып дейді. Андықтан барды қосты Ақтастарқонның четінде, дүйім тамақтың үстінде бір-бірімізді жолықтырған жанатқан Аллах Тағаласына мың мәртебе шүгірлерді айтып, пайғамбарымызға салам салауаттар болсын дейміз. Тағы ұйыт құлы ұлы ел, ұлап келген салты бар. Улууларды урматтап учурашмак наркы бар. Саламдашып алалы, самап келген жалпыңар. Анда тойды баштайлы, қолды чабуу шарты бар. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Good evening, ladies, gentlemen. Хайырлы кеч, мухтарам ханым ва жонаблар. Ассаламу алейкум. Аллаға жақын адам азанду, халыққа жақын адам қазанду деген сөзіміз бар. Айға жетпес ашыңды айылдаштан аяма деп, бүгін қуанычы қойынына батпай отырған, қайнена олып қой қойып, қырмызы киіп, чой қойып деген бір жақсы сөздер үске таянамыз. Тағы
астыңыздарга аш коюп, колу бутуңуздарды бош коюп, алыска кат жиберип, жакынга ат жиберип, баардыгыңыздарды чакырып тойканага балтырып отурган бүгүнкү дасторконубуздун ээси, азыраак убакыт болсо дагы тойканабыздын кожоюндары Азам акабыз менен Санабар жеңебизди кол чабуунун коштоосунда тойканага жетелейбиз. Рахмат, дагы бир улуу инсаныбыз бар экен. Тагыраак айтканда, кызын узатып, кабыргасы кайшы отурган атайын кыргыз жеринен келген биздин кудагыйыбыз бар экен. Тагыраак айтканда, Сайрангүл кудагыйыбызды сиздердин кол чабууңуздар менен той ачылыш аземине жетелейбиз. Бир бурук айланып келебиз. Кудагый, жүрүңүз. Кана эмесе кол чаап турабыз. Кудагыйыбызга кол чабуу. Мына көрүп алыңыздар, ким менен кудагы болуптур деген сөзгө ответ. Анда эмесе кадырлуу коноктор, марал келбесе уурдубуздан турабыз дагы моюнубузду эшик жакка бурабыз. Саналуу убакыттардан кийин, саналуу секундтардан кийин биздин 2 жашыбызды тосуп алабыз. Кубаныч келип турат, кол кылалы, ортого ырлар менен бий салалы. 2 жаш босогодо көтүп турат, аянбай каттуу кол чабалы. Ордубуздан турабыз. Бурными аплодисментами бакыт жана нур сулууну тособуз. Кол чабабыз! Кол чабабыз катуура! Assalamu alaikum. Salam, bugün bizde şandura koçoğuz. Bugün olsun bir dalam, hocanırsın salamın. Şandumanay alayım, ülkede bugün kırdarızda bile kalmam. Şandura! Neydi dardaydı, çöreler arat durmayın. Bir baş koşuştan 2 yaşta büyük yok alayım. Koluna çöğün kötörgön, kalındımıkta bütürgön, kaynatalarga 3 salam, Kuday jalgasın, salam veririz. 1, 2, kol çabırız. Nanların kalın çaptırgan, bol leptestes şaştırgan, kelinge söyge saldırgan, kaynenelerge dağı 3 salam veririz. Bol deseng takır bol boğun, toylarga hiçbir toy boğun, jalpı jurtqa dağı 3 salam beremiz. Kuday jalgasın. Rahmat kadırlı konaklar, ordustan ormanabız. Spasiba sen, zastava. Koldo, koşto көрсөтүп бергениңиздерге. Анда эмесе бүгүнкү биздин той кечени тагыраак айтканда биздин Бакытбек уулубуздун атасы Азам акабыздан сөз күтөлү деп турабыз. Кол чабуулар ийесине. Бүгүн биздин уулубуз атат сиздерге чоң келип атасыздар, бизди сыйлап кош келипсиздер тойго. Ушул биринчи жаш жубайларга ден соолук каалайбыз, бакыт табай, чексиз өмүр, чексиз сүйүү дегендей бир болуп, бирге өсүп, бирге көбөйсүңдер.
сіздерге қызмат ұсындар, бізге қызмат ұсындар, жалпы Кыргыз өлкөге қызмат ұсындар. Қош келдіктер, чоң рахмат сіздерге. Уважаемые гости, уважаемые друзья, добро пожаловать на наше торжество, посвященное Бакыту Инусулугу. Спасибо, что вы пришли. Угощайтесь. Здоровья вам. Благополучия к себе. Спасибо вам. Спасибо. И вам тоже спасибо. У вас по-русски чуть-чуть больше у меня. У меня вообще маловато, друзья. Я думаю, сегодня никто не говорит о плохих. Я думаю, да? Даже не думает плохих мыслей. Поэтому, ну, я когда учился в школе, неделю один раз русский язык урок был. Туда тоже я никогда не попал. Поэтому друг другу понимаем. Кейке тос кезеге шундай бакыттай жигиттин жакасын агартып, 9 ай боюнда көтөрүп, түн уйкусуну 4кө бөлүп, ак сүтүнү берип, чоңойтуп, колуна жакшынакай, татынакай кызды тууруна кондуруп берип олтурган. Тагырга айтканда сиздердин кол чабыңыздар менен санабар жеңебизде сөз кол чабабыз апасы бакыттын. Саламатсыздарбы туугандар, достор, бүгүнкү кеченин катышуучулары. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай алтындай убагыңызда билели биздин жакшылыгыбызга күбө болуп атасыздар. Баарыңыздарга чын денсаулык каалайм, үйлөрүңүздөргө тынчтык, жакшылыгыңыздар көп болсун. Үйлөрүңүздөргө баш болуп, бала чакаңыз менен бактылуу болуңуздар. Добрый вечер. У меня тоже очень мало по-русски, но добро пожаловать на наше торжество, на нашу хорошую такую вечеринку. Самые близкие мои друзья. Здесь мы собрались. Спасибо, что вы пришли. Я очень рада вас всех видеть. Вижу и радуюсь. Ну, я хочу сказать, давайте этот день вместе будем, проведем этот вечер с вами. Весело и, как сказать, не знаю еще, по-доброму. Спасибо, что вы пришли. Еще хочу поблагодарить своего друзья Бакытына. И вам желаю счастья, чтобы вы нашли свою дорогу. Вы уже нашли, но нашли как Баха свою семью. У кого есть семья, вам тоже мира, счастья, чтобы вы оправдали своих родителей своими достижениями. Спасибо. Вам тоже крупногабаритный спасибо. Спасибо. Рахмат. Эми кийинки инсаныбыздагы жанакы отко жакын кыш күйөт, энеге жакын кыз күйөт дейт. Көлдүн көркү кемеде, кыздын көркү энеде деген жакшы сөз бар. Кийиз сатсаң жакынга сат, жарымыны жамынып жат дейт. Кызды сураганга бер, кымызды ичкенге бер. Алысты жакын кылган кыз болот, тамактын даамын чыгарган туз болот деген сөзгө таянабыз дагы. Биздин келинчегибиз Нурсулуунун бир туган апасы, Бакыттын бир туган кайненеси Сайрангүл жеңебизде. Кол чабуулар. Урматтуу атыс жакындан келген уюмдар, бүгүн 2 жаштын тоюна кош келипсиздер. Бүгүн той махабаттын чоң байрамы, турмуштун босогосун уктап жаман, дайрадай бир өмүрдүн агынында бир нукта өмүр сүрөт мындан нары. Бүгүнкү тойлор күбөлөрү жаш. Мен силерге каалоом кайнеңди кандай көп, кайнатамды жандай көп. Бир туугандарымды, кайын журтумду бир тууганымдай көр. Бактылуу болгула, кош-кошкон 2 жаш. Талайлуу болгула, табышкан 2 жаш. Чоң рахмат, аябай. Жакшы каалоо тилектер айтылды. Эми кабыргасы кайышып турат да, бирөөгө тарелка берип аткан жери жокко.
оретинен жаралган кызына эйти дагы сиздердики, сөөгү дагы сиздердики деп тапшырып отурат. Чоң рахмат сизге дагы ушундай кызды тарбиялап, ушул бөлөк-бөлөгкө батырып берип отурат. Келиңиздер анда эмесе кадырлуу коноктор, ачып баратын атпак капкагач электе ушул келинчегибизге Нурсулуунун үй бүлөсүнө бир ушул бүгүнкү тойдун жакшысы катары бир ак батабыз менен баштайлы. Амин. Илайым, бүгүнкү келген келинибиз көшөгөсү көгөрсүн, келейир ушул жылдарда күмүштөн бешик өңөрсүн, дагы моюнчоктой кыздар төрөлсүн, астанасы көгөрсүн, айланып келейир жылдарда алтындан бешик өңөрсүн, дагы азамат уул төрөлсүн. Илайым 2 жаш, сиздерге жакшылык күндөр жанассын, жаман күндөр адассын. Олтургандардан жакшы тилек ой болсун, азамака үйүңүздө катар-катар той болсун. Кудайым бере берсин, куушуп келе берсин, теңирим бере берсин, тегеренип келе берсин. Алла Таала бере берсин, айланып келе берсин. 2 жаш айдай кызды болгула, атагы чыккан чүрөктү, манастай уулду болгула, эл камыны ойлогон эр азамат жүрөктү, ак тилден кабыл алгыла айтылып жаткан тилекти. Алла Таала сиздерге узак өмүр берсин, өмүр берсе күздөй берсин, күздөй берсе үзбөй берсин. Сиздерге бекем ден соолук берсин. Ден соолук берсе кыштай берсин, кыштай берсе кыспай берсин. Ынтымакчылык берсин, ынтымакчылык берсе жаздай берсин, жаздай берсе жазбай берсин. Үйүңүздөргө нариште берсин, нариште берсе жаркыратып жайлай берсин. Корооңуздарда майда тапчыкелер жайнай берсин. Балдарыңыздар эгиз болсун, телегейиңиздер тегиз болсун. Корозуңуздар арып, үйүңүздөрдө даже тоогуңуздар дагы семиз болсун. Аллаху акбар. Бактылуу болуңуздар. Эми азамака ортого чыгабыз. Дагы бир жакшынакай салтыбыз бар. Бүгүнкү бийлеген, жүргөн оюн зоо сиздердин көңүлүңүздөргө, бийиңиздерге карап болот. Эми той башкарып келатабыз. Башы жакшы башталган той, этеги да жакшы болот. Ошон үчүн алгачкы композициябыз бий. Ошол тансы булышат деп коебуз, бий аянты деп коебуз. Сиздердин колуңуздарда. Музыкасы бизден болсун, бийси сиздерден болсун. Кыстыр-кыстыр коноктордон болсун дейбиз дагы. Ортого чыгабыз дагы, 2 жашты ортого алып туруп, алгачкы бийни кудалар бийи. Келиңиз, сайран койчу. Торуктора кой кыргызым деп бийлейбиз. Азамака ортого чыгабыз. Çok rahmat. Ülgürbey kalanlar maralaylar жүрөбүздөр. Çok rahmat kadırlı konaklar kolda koştağı көрсөтүп ортого чыгып бергениңиздерге. Бүгүнкү биздин той кечеде сөзсүз эле оюн зоо бий жарыш конкурстар эмес, үйелеринин сый тамактарына караганча олтурумуздар. Айрыкча эжекелеринде салат эсептейсиңерби? Сонун жасаптыр. Сана берем беле, эшип сүйлөшөсүңөрбү? Ошентип дасторконду карап, сынап, анан астыңыздарда турган нерселерди буз кылай эми. Эми багы калбасын бизге сөз тийип, олтургула сүйлөшүп, дасторкондон ооз тийип деген сөзүбүз бар. Дасторкондо таттуу салаттар бар, таттуу тамактар бар, таттуу арактар да бар экен.
Ошон үчүн ичкиле дегенден алыспыз, бирок бүгүн той ээлери үчүн азаздан алып койгонго биз дагы калыспыз. Дүйнөгө мас болгон гана соолукпайт экен. Арага мас болгон соолугат. Ошон үчүн азаздан алып олтурасыздар, тоюбузду той кылайбыз. Азыраак 5 мүнөттөй музыка коюп турайлы, тамактардан алып алыңыздар. Орто жериң ток болсо, колу бутуң шок болот дейт. Алып олтурасыздар. Тамағыңыздар таттуу болсун, тойларыңыздар куттуу болсун дейбиз, кадырлуу коноктор. Анда тоюбузду улай беребиз. Карыясы бардын, үйдүн казынасы бар дейт, карысы бардын, ырысы бар деген бир жакшы сөздөрүбүз бар. Ак калпагы Алатоонун кырларындай, ак жоолугу Алланын байрагындай болгон энелерибиз келиптир алыскы кыргыз жеринен. Тагыраак айтканыбызда биздин Санабар жеңебиздин абалары келиптир. Абасы аксакалыбыз Жапар аба, чоң апасы Кыздаргүл энебиз. Мамасы Дыгава менен Мукадас энебиз келиптир. Ошондой эле Азам экебиздин карындашы Лейлек жергесинен Таалайгүл эжекебиз келиптир. Күйөө балдары Расул жана Саякат. Ошондой эле Москва жергесинен дагы достору келиптир. Гүлсар эжеке, Гүлбайыр эжеке, Чолпонай деген эжекелерибиз келиптир. Бир алакан чаап койсоңуздар, алыс жууктан келген конокторубузду сөзгө жетелейбиз. Келиңиздер аксакалдар. Жапарова Тоя чыгыш ажемине чыгып олтурат. Азамака кадырлуу аркаңыздар бар экен. Алтындай убактарын жокко санап, бүгүн ушул кубанычты тең бөлүшкө кетейин деп келиптир. Кубанычты эл менен бөлүшсөң көбөйөт экен, кайгыны эл менен бөлүшсөң азаят деген бир жакшы сөзүбүз бар. Анда эмесе кубанычыңызга тең ортоктош болуп келген ушул көчтүн башы аксакалыбыз Жапар абабыздан сөз баштайбыз. Кол жабабыз, колу боштор аксакалдарга. Assalamu alaikum. Mehmanlar. Sizlerge rahmat deyip, karınlarını koyuyorlar, adamın karınlarını koyuyorlar, hoş geldikler deyip. Koymak olsun, kök balalı olsun, son olsun. Şunday болып тұрсын. Келін менен баласы бақтылы болсын, баланың чапалы болсын, бұларға жақсы қызматтарды қылсын. Досы жарлары тойға келгеніңіздер үшін қош келіпсіздер. Илайым şu hemеше той менен той қыла берсін. Бәріміз жиылып шундай тойханаларда отырып, тойларын ұзатыша берейік. Рахматтарыңыздарға. Орыс елінің ұрматты орыс достары, жарлары, селерге дағын рахмат. Саламатсыздарбы, алыс жакындан келген меймандар, аба менен жеңе менен сыйлуу, урматтуу коноктору, баардыгыңыздарды кош келипсиздер деймин. Ушул кичинекей аба менен жеңе менен тоюга бүгүн жеңе менен абам аябай сүйүнүп, кубанып, үйлөрү толуп, келин алып, келинин чайын ичип, ушунчалык кубанычтары койдуларына батпай отуруп, ушу бизди, сиздерди баардыгыбызды тең бөлүшсүн деп баардыгыбызды конокко чакырып отурат. Мен азыр өзүмчө эле отуруп сиздерди көрүп, баарыңыздарды, ана икадар менен досторумду көрүп аябай сүйүнүп отурам, кубанып отурам. Ушунча жылдан бери абам менен жеңем ушул жерге келип отурупташып, сиздердей дос күтүп,
сіздердей туған күткендеріне. Анан мына жерде кызмат кылып жүргөн аяш абамдар менен аяш жеңемдерди көрүп, аябай сүйүнүп отурам. Рахмат сіздердин баардыгыңыздарга ушундай убагыңыздарды бөлүп, абам менен жеңемдин кубанычын бөлүшүп отурганыңыздарга сіздерге чоң рахмат кайрым кыламын. Анан абам менен жеңем жөнүндө мен айтып кетпесем, колдостур. Күйөөбүз септер менен келе албай калды. Келгенде ал дагы терең жакшы кылып сиздерге сүйлөп бермек. Анан жеңем жөнүндө айрыкча көбүрөөк айткым келип атат. Себеби базир жакшы, хан жакшы дегендей менин жеңем келип куттуу келин болду. Жеңемдердин сулуусу, жеңемдердин акылдуусу ушул жеңем болду. Мына ушул абамды ушунча даражага жеткирип, сөз жетпейт да жеңемдин жакшылыгына. Биз жеңем менен ушунчалык сырдашабыз, муңдашабыз. Жеңем мени аябай сыйлаган, жакшы жеңем болду. Илайым ушу келини дагы ушу жеңемдин артынан ушундай келин болсун. Илайым ушу абам менен жеңемди кутап келген келин болсун. Дайыма бардыгыбыз ушу менин жигерларимди, боордошторумду дайыма ушундай жакшылыгын бөлүшүп жүрө берели. Анан бул жерде жеңемдин достору келип отурат алыстан, оягы Москвадан, биягы Бишкектен, оягы Стамбулдан келип отурат. Мен буларга дагы терең таазим этем. Рахмат силерге. Дайыма ушинтип ынтымакта боло бергиле. Дайыма ынтымагыңар арыласын. Жакшылыкты бөлүшүп жүрө бергиле. Анан бул жерде аксакал абалары келип отурат, жеңемдин жеңелери келип отурат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Илайым дайыма абам менен жеңемдин ушундай жакшылыгына келип жүрөлү. Дайыма абам менен жеңемде жакшылыктар боло берсин, тапканыңыздар той боло берсин. Илайыма келе берели биз. Рахмат сиздерге. Чоң 2 жашка мыйынан айндарик садака кылбойдар силердин. 2 жашка каларым. Илайым ден соолуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Улукман атадай уул тарбиялагыла, Умай энедей кыз тарбиялагыла. Илайым 2 жакты тең көргөн, бактылуу балдардан болгула. Дайыма жакшылыгыңар, ата-энеңер дайыма бирге болсундар. Не ниет кылган болсо, дайыма ниетиңер өзүңөргө шерик болсун. Мактуу чоң кеченин катышуучулары, азыз меймандар, хош келипсиздер айткым келип атат. Уважаемые гости, достойные икроми, урматтуу азиз мehmonlar, хош келипсиздер. Бүгүнкү анау күйөө аламаздан жана карындашым санабардын кубанычыга шериктеш болуп келгениңиздер үчүн өтө ыраазымын. Хош келипсиздер деп айтмекчимин. Илайым ушундай тойлорду сиздерге да буюрсун. 2 жашка каларым Бакытбек жээним, Нурсулуу жээним, экөө тең жээним болот. Силерге Бакытбек, сен турмушуңа жолдош тандадың. Ашу жолдошуң менен жолуң сүлдөр болсун дедим. Куш болуңар бек болсун. Кармашкан колуңар эч качан ажырабасын. Көздөгөн максатыңарга жеткиле демекчимин. Мына турган ата-энеңдин, баягы туугандарыңдын немесинин бардыгын колдоп жүргүлө, жакшы кызмат кылгыла. Рахмат, бактылуу болгула. Будьте счастливы. Урматтуу алыс чакындан келген меймандар, баарыңыздар хуш келипсиздер. Баша кайны сиңдим менен күйөө балам, оңурлар узун болсун, рызкылары болгон болсун. Илайым кайт ушундай тойлорду кыла берсин, тойлорго келе бериңиздер. Бакыт менен Нурсулуу бала чакалы болсун, оңурлары узун, рызкылары болгон болсун. Булардыям
Endigi жылга $5 керек. Бактылуу болсун, бактылуу жаштардан болсун, омурлар өзүн рызкылары болгон болсун. Layım size ekövmeram nevreler köyüp, nevrenin içinde kap getkiler. Toylarda kıgılar, toylarga da ekeleverege. Mayda, baktılı bağlı ekövmer. Assalamualaikum. Mehmanları, bacanlı, sıcaklığı, yakına kelgen mehmanları hoş geldiniz deyip sizlerle birinciler. Elbette içeri göz bulgan ihtiyaçlar aytarımız. Birinciler, bunlarla den soğuk baktırgan, muşsulu, daima almışkan konular tübörlükte olsun, konular büyük olsun, baktığımız şeyler. Buna şu bacanın kanal kaynıca, sizlerden den soğuklarda çınık olup, Жақсы тойлар, өткізіп жақсы күндерде жол шығарды. Бақтылық бол. Бүгін кешенің қолға үлкен бақыт, Нұрсұлы біріншіден сіздерге бақ тілеймін. Лайым қолыңарға толған бақыт күш ешқашан ұшпасын. Анам бүгін ежеменен жезден той беріп отырады екен. Ушул жердегі отырған меймандар бардығыңыздар қош келіпсіздер. Біз сіздерді менен ушул ежемдердің бақытқа балқып тұрған кезінде тең бөлüşөйүк деп Кыргызстандан келіп отырабыз. Бардығыңыздар үй-бүлөңүздөргө тынчтык, амандык, денсаулыгыңыздар uzun болсун. Сіздерге чоң рахмат. Алтындай убаңыздарда аябай келип эжемдин ушундай жакшы күндөрүн тең бөлүшүп отурасыздар. Эжем, сага жезде сіздерден ушундай элге той берип отурасыздар. Илайым ушундай күндөрүн дайыма көңүлү көрүңүздөр. Бұл жерде талай санар теңесін өте мақтады. Мен жездемді мақтағым келіп тұрады да. Ешкімде мен жездемдей ол жездесі жоқ болса керек. Жездем жақсы талай жер. Жездем өте жақсы адам. Біз үшін бір туған жездем, біздің жақшылық, жамандығымызды дайым бірге бөлішіп жүреді. Бұл адамның өмірі uzun болсын. Эжем екеуінің қармашқан қолдары ешқашан үзілбесін. Сіздерге дағы шын сүю қалайым. Hormatlı oturuşlarımız ayaklarımız bakıp ayakçı gelmeyiniz. Kızımda kabul Nursul'u ayakçı gelmeyiz. Uşuların bir yolu kolkarmaşıp kadam taşlagan gününü görüp oturarız. Jana dostum sana var, Azamaka. Ilgi жайган дастарханыңыздар дайыма ушундай берекеттүү болсун. Дастарханыңыздарга келип отурган элдердин ак ниет болуп, ак ниет менен дастарханды дайымаңыздар. Ниеттериңиз кабыл болсун, эки жаш бактылуу болсун. Алыскы жакындаткан кыз дегендей nasip etкен қандай жерлерден насип болып келіп отырамыз. Мен ойда жоқ жерден дейін екілер бақытты болсын. Қамыстан қолы ажырабасын. Азамака досым sana var. Қаншалық айтам өзім барып жеткен, айтқан керегі жоқ. Өте өрлеп үй-бүлесімен алыстан байқағаны, елімізді байқағандар айтып өтті. Ошол сіздердің қадамыңыздан артыңыздан кетсем, дайым өрлеп болуға, ең біздің болса, дағы жақсы күндегі шоу тойлығы келіп отырады. Жақсы жерлер болсын, жақсы тілектер айтасың. Мен даже жауапта сөйлегендердің барлығын ару тілектеріне қосыламын. Асырмау менен сына болсын, екі өмір көп адамдардың
қатарында өлтіріп үйлеріңі идеалды адамдарысыңар. Екеуіңі теңеле тұрғанда көп болсын. Көпшілік сіздерге теңесін. Сіздер халықтың ардағына бақыт менен ұрсын. Екеуіңнің арқаңардан улап кетсін. Құда қаласа мұның арқасында да азаматта тұрады. Бірінің арқасынан бірі етіші бар. Көп жақшылықтар келе берсін, тәпішкелер көйсін. Бұл жашоуда бақытыз, қонақпыз. Ошыл жашоуда біреудің үйіне барған қонақтаудай болып жашоп өтөңөрді тілейтелер. Жашоңыр бақытқа басып болсын, екеуіңіздің махаббатына көліктей болсын. Рахмат, аябай жақсы қабыл тілектер айтылды. Бүгін біз той кешемізді атайын ел жұрттан белек пешкек жинайлы, ақша жинайлы деп атқан ниетті құрып атқан осы жоқ. Тегеле қырғыз жұртшылық болғандан кейін тойханаға қадам таштағанда дүйім ақша көтеріп, белек көтеріп келмей, үйелерін азырақ болса да көңілін алып қойылды деп белек пешкек менен келеді екенбіз. Ошон үчүн бүгүнкү биздин той кечеде үйелеринин колунан бекем кысып, чекесинен сүйүп койгондо биз үчүн чоң белек катары эсептелинет. Анда эмесе келиңиздер чыккан коноктор той элеринин колдорун кысып, куттуктап койсоңуздар. Кол чаап турабыз, кана эмесе кош келиңиздер. Кош келиңиздер кадырлуу коноктор. Азаматсыздар. Берип койгон деди го чеңе. Берип койдур, кол чаап койгула. Ойга турага. Рахмат. Азаматсыздар берип койгондо жөн эле келбейсиздер беле сиздер. Сүрөткө түшөт экенсиздер, коноктор. Мына бүгүн тойханада Бакыт менен Нурсулуунун үйлөнүү үлпөт тоюнда. Рахмат. Ой, талабы беркебиз. Аябай жакшы тос сүйлөгөн үчүн бүгүнкү алдыңкы белек таалай келе экенбизди. Кол чаап коюңуздар үйлөрүнүн атынан. Молодец, азаматсыз. Жеңеңизди мактаганыңыз үчүн. Неме? Мен алуу жездемам сулуу деген үчүн. Кана сизге дагы белек. Рахмат. Рахмат. Бос кылып койдуңуз да мындай теңиздер. Болбосо азаматка настроениясы түшө баштадыбы? Неге эле менин аялым кыйын деп. Жөнөр маалда аял адам тормозит эткенде Koyun olan köynөгүн kana kaysını kiyeyim deyir. Toyga kelip ketip atkан maалда анан эркек баштайт экен анан. Токтоп тур азам менен ичип алам мен анан чыгам деп. Жеңелер көп муштумур. Ошон үчүн бири-бирге чыкча туура келбейт экен. Кийинки конокторубузду чыгара берели, кадырлуу коноктор. Биздин ушул Краснояр шергесинде да кадырлуу аксакалдарыбыз бар. Тагыраак айтканда, могул жерде камчакабыз отурат. Шунун жамааты эле деп койсок, дос чарлары да кошулуп кете берет экенсиздер эми. Арайым кулак, шул экинчи стол райлажа, ырсежа келиңиздер, камчака баштаган жамаат эле деп коюп жүрүңүздөр. Баардыгыңыздарды тааныйм, жеңилерди тааныйм, каалоо тилектерди айтып кетесиздер. Кол чабуулар дагы бир азаматыбыздын сыйлуу коноктору үчүн келет. Дос, жар, жол азаматсыздар. Эми жана аваларыбыз чыкканда алыс жактан келген коноктор баары сүйлөдү эле, баардыгыңыздар даярданып тура бербеңиздер эми. 50 адам чыкса 5 адам сүйлөсүн, 40 адам чыкса 4 адам, 30 адам чыкса 3 адам, 20 адам чыкса 2 адам, 10 адам чыкса 1 адам, 5 адам чыкса сүйлөп эле белең берип коюп кайра туруп тамашалап койду эми. Ошон үчүн кыскадан нуска биринчи аксакал сүйлөсүн, анан бир сулуураак бирөө, анан кийинкиси боло берет мындай. Сөз кошкон бирөө болсо болот. Анда эмесе сөз тамаша сөздөр баары арасында аябай кадырлуу инсандарыбыз бар. Красноярскинин каймагында болуп калган биздин акелерибиз, жеңелерибиз, эжелерибиз турат. Анда эмесе сөз камчы акебизден баштайбыз. Кол чабуулар, кадырлуу коноктор, кол чабуулар. Рахмат. Бүгүн ошо Азам менен санаа бор болгон баласы үйлөнүп, ошол тойдо отурабыз. Биринчиден силерге санаа силер өзүңөр өмүрдө отура. Ушу
şu Kudalar menen Amerikada kızdagan temizlik zavodunda Kıraşkan yaxşı oldu. Şu ballarına haklı olsun. Bala çakal olsun. Endi жылы neverek oldu. Endi sen yerinde olmasın. Çok teşekkür çay içiyor. Emsende şu aksaklık bölgede travma kaldı. Samıdığında sizlerge şu ballarımda kılayırlar. Özünür destok topu. Şularını ballarını baktılar. Neverlerine jettiler. Sizlerge bizden çin jirekten dilekler. Mutlu duymanlar zaten sizlerle çıkartıyorum. Tamam. Dostumuzun her şey yok. Çakal olsun, mutlu olsun, bir güzel olsun. Altılı otoson, büröver, zavişini dostan. Vaktim olup çıkacaksına, atarsan kaldı. Dokalasın şunu alma. Eşit oyunu. Dost, ayaş, İsrail'in bilim köyü. Şu ballarına büyüler uzaktan koymalarını, çencirekten tutan, sağlığa yökümün gen soluk kaldı. Yökümün gen soluğun bası, kuşağın kelekeli köyü. Koşundayla uşulardan sizler nevere bölge, çevre bölge. Kudayın emrine de uzun bası. Koşundayla balan, gelinizin kızım desem gerekir. Balan kızım yökümün gen soluk kaldı. Karmaşkan kollarını zindolsun. Ateni verdi, yökümün cüzleri yerge karatmastan, gelecekteki en kanap, turmuştun, açısı olur, tatlısı olur, açısına çıdap, tatlısına koğanı, bağlı çakalı oldu. Şu patenin yerde nevrelerini, çevrelerini seyindir böyle. Şimdi sizler bir bilim var, tinçilik, amancılık, vakit talar. Ömrüme uzun olsun, gelecekte keyif olsun, gelecekte. Assalamualaikum. Bugün geçen konukları memleketimizde benim eleyden sebelum doktor Cetmacı Koy Azam Dost Ayasını var Ülgütleri kontrol olsun Sürevlerin solu işinleri ilgili daim başına törlük etleri sürevinde il yurtmenen dostlarımız, duvanlıklarımız bağırımız, kılıç kolda daima ürünleri toylar Namuruz, nabaktır, kendimiz şu ülke karmaşkan çok konular deken olsun, geleceğinler kengir olsun, vaktılı yaşayana, atenini, kaneni, kaynatalarına silagan, yedi silagan, yurtta silagan, yaşlardan bolup, biz simurtlarına yaşlardan bolup, ömrünü uzun bolup, geleceğinler kengir olup, duruyor. Vaktılı olup. Elinizde ökümlerin karmaşkan kollar hiç kaçan üzülmesin. Vakti tavaylı, ırıskılı, yerimli, güyümlü oldular birbirine geliyor. Kiçine keyinde bizim şu balapon balağız daleko de urdatlayın. Buna yani bizi suyuntip daleko doğatıp daleko içeriden bizge gelin alıp geldin. Hiç kaçan karmaşkan kolun üzülmesin, vakti tavaylı oldular. Rahmat, ayağa жақшыға ол тілектер айтылды. Қалған сөйлеуге қалған қадірлі қонақтар, ежелеріміз, жеңілеріміз, апчелеріміз, қарындаштарымыз, астың қақсақал ежекелеріміздің әкелерінің сөздеріне шын жүректен қосылышады екен. Келіңіздер андамаса алғандың алақаны толсын, бергенден көңілі толсын деп билік тапшырыңыздар. Қош келіңіздер. Рахмат, сіздер үйіңіздерде да той болсын. Азан әкелер жоқ болып қалса, бақыт пенен Нұрсұлу қызмат қылады.
Құда қаласа. Аялдар сөзсіз жолықты салып, өйіп қойғыла. Прическаны 6000-ге жасатып тұр, ұзасыңар. Азаматсыздар, жөнелі келмейсіздер біле. Айлеме деп алауыз қойсын. Орда достан орын алып тұрауыз, біраздан кейін антракта сіздердің ұрматыңыздырғада. Аябай шаңды бийлерді қояуыз, ошалмалды белектер кісілерді аластар. Кейгізіп, бендінен өп, сөйлешіп тағы. Ертең қайырды оласын, а? Рахмат, башыңыздардан атқыл бақ, ақ жолы түспесін. Көп жашаңыздар, ұзақ жашаңыздар, ауырлаңыздар, қаруаңыздар. Айттым ғой мұна сөйлешіп жатыр бар. Анда олар, ертеңіңді аласың ма? Андағы шешме деп. Рахмат. Айрықша жолық беріп атқанда аялдар, бұрышта болса да қарап қойды. Қандай жолық, чақчылы жолық па, японский жолық па деп қойсаңа. Бөліштіріп қойды кесіңер ба? Рахмат. Қандай жолық бұл, японский? Рахмат. Құда қаласа. Уағында алып қойған нәрселерді бүгін бергілеймді. Берелектер болса беріп қойсаңыздар, құда қаласа бала-шақа чоңайып атып береміз біздағы, құда қаласа. Ушыл тойға саат қаншаға чақырдылы? Во сколько приглашали вы сегодняшний торжество? Кто скажет? Во сколько? В 6? Кто приехал? Руку подними. Қолыңды көтер. О, точно я вот издалека, вот... Александра Кагавера, аплодисменты бурные. Как вас фанатцы? Таджик? Нет, вы не таджик, вы немец. Потому что вовремя приехали вы. Келіңіздер қадірлі қонақтар, андамесе шул азырқы шыққан Жапароваздың ұрматына, жамаатынан азырқы достарының әкелерінің ұрматына бір таңсыры дегендерді атқары бірейін қауын алып қойыңыздар. Тамағыңыздар татты болсын.
азаматсыздар.